Musasia karibu thini wa ukunikili wa mathangu thini wa kilungu cha muka muthenyani wa umundi tulike twene thangwa The Standard ile kwa big letdown kana kubalu cha mwene nthi na ile ingi ya Daily Nation kwa knife thugs terror kana andu makwatie kwithwa mainge ene nthi makwire tuvyu na ange kwithwa maimatonanga na kumatemanga wesu ningu kwelesya twambolike thanguni ya The Daily kana The Standard and twambe thanguni ya Kelly schools and raised fuel price hike add burden on battling parents na indi wewete kana kwamba takwa ngalama ya mauta ni kwithite kwikona muno asiai alamena amanyo me skulu nondu asendo sike bathukani kendo chambe suppliers ala matesa asendo taleu sendo ingisike bathukani skulu mewete kana ni mekwamba che mathoa kumana na kwamba takwa ngalama ya mauta na kuuni kutuma sei maibambeza mbinga ngi school ila sida wana school bus ni kwa maniwa ni tumia bus isune tumia mauta na indi tho mauta ni wambati tete kwa huu asini mekwitha maibambeza mbinga ngi na indi kendo cha katatu bewete kana maskulu ni kwithito kutena usese imwanu na indi amaniwe amwe ma sioka skulu ni methito maibebya skulu na indi maibebya skulu bewete kana ni batoneka asi makaibambeza mbingange ne kwithwa skulu cia Minovia asi ni mekwithwa mayendeka kuibambeza nikenda ku repair damage kana ukonolo kumana na kiu na kwa asi ni makuneka muno ithanguni ya katatu ya The Standard experts warn Kenya at Ebola risk amid weak border surveillance na ine bewete kana ku yangaliko cia Democratic Republic of Congo yes kana ndia DRC na ndia Uganda ne kuwetetwe kana kwino wa Ebola no wosu wetekana kana ni uminete ku ando ni maminete otiwa ne thayo yanda imo miongo 39 kumana na ila siku isilelio kwetha wasiku cia wosu cases ila siwe minete wetwa ni 51 kana miongo 5 na imo siku cia wosu wa Ebola na indi ando maana thantha tu me suspect wa kana mesilelio kwetha mena wosu wa Ebola na indi bewete kana kwetha kute screening kana kusiwa kwa kwia na kwika ukunikeli wando alame kumanza wa Kenya kuma maumete DRC kana maumete Uganda kulika Kenya nikutona kutuma uwosu ubikava Kenya na ende be ando alama enda utalii kutembea bela maenda biasharani be ando alama toa maloli na sindu cia muthembo su na ende sindu isu siwete kana nito nya kutuma the ya Kenya eto no bikonese ko isu otho kwa oyu na kutika kwa oyu baike kona kimwe na mino wato cha wa Ebola ba Kenya na ende kindo cha maana mubya wa uitiwe asene wikite matambe memwanya kwikithia kana no watu aisio kunikili na kukunikila alama olika ba Kenya nikenda wisethia usundo na alika ba Kenya na endebe imosi kutwa mawona nyo kana symptoms ya wa Ebola high fever kuwa utena bina kana severe weakness and fatigue na kuwa unoete headache kana kwa leo motoe muscle and joint pains kana kwa leo ni muscle na joint sore throat kana kuwa meloko yako yena wo yena discomfort ite sawa vomiting kana kutapika diarrhea kana kwetwa abdominal pain kana kuwa yalo ni buba either na unexpected bleeding or bruising kana kwethwa mundu ayugwa kondo kumwe ndino wake konde na indi ngangoni kana house speakers put in spot for being mute over raging fuel crisis na indi bewete kana ani atongoi mbunge CLS Amazon King ni speaker wa mbunge ya Senate Moses Masika Wetangula ni speaker wa mbunge nene kana National Parliament na ndi mewete kana nimethitwe mate kwiki ya kithito cha mwani kithito kila cha ilite nundo wa kusisia mathoa mama utalama ende kwambata muno ba Kenya na indi Moses Wetangula no ndiye kwa Mount Kenya na ndi ambio nene ya stories ya Musumbe Dr. William Ruto yolowa re-election kana kosa kuwa yengi na ndi na ke Amazon King no na kwatania na Musumbe Dr. William Ruto muthanyani wa iyo ndambukani ya maendeleo na kioteti ku yangale kosia keswani na ndi mewete kana
bandu ba kweta kikalo cha metuki mbunge nene na mbunge ya Senate manena ni siondo mauta matono thoa kuthea mboma ende na kunena ni cia maundu ma ende kunena ni cia maundu ma siasa bandu ba kuvitia mwene nthi mbe na indi sune thangune ya kana ya The Standard na indi ithangune no yoyeleti yulwa ithangune ya thanthatu musumbi Dr. William Ruto fuel crisis put on back banner as Ruto campaign takes center stage na indi muthenyani wa iyo musumbi Dr. William Ruto no nathe yakuya umanthe ya Uzbekistan na Kazakhstan no nathe yakuya kiswani na indi ku kiswani no nanenie na NNV awetondo kumanenga title deed na sindu ingi sike bathukanio lakini itina musumbi Dr. William Ruto no nambio nena maundu make uteti ende balona asia kana ngama sinda kwa chetene I'll defeat them very early in the morning na yesu enene angaliko ya opposition ila ina Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Matiang'i, Karua, Eugene Wamalwa na ndange meke bathukanio na ende thangweno yeletie kana ni yekona Kenya ni mende na kusani wa muno ni kwithwa musumbi Dr. William Ruto aciokethe ba Kenya mena wikwati wake ndu chambe no kunene na kuthinikia mathoa mama utalama mbatite muno na kwete ukono kwa ukwati na mbesa ila akuwa maiba kana fair na indi kumana na kiu masia musumbi Dr. William Ruto ande na kulea kunenga uito maundu asuma mauta ithanguni ya thanthatu ya The Standard na indi tuisonga na mbe ngewa langu unengelelia pa ya muthia ni thanguni ya 10 taximan was last contact before musicians attack na ende kwa mitandao ya mekumokanelie na nyumbani cia Mauvoo ni wonete yulwa mwinyo kwetwa Wandeto na ende Wandeto tweke kana no na bibiwe na abegwa ato hospitali uzima hai na minoto hospitali usu no na toiwe no na thame hospitali no wa Kenyatta National Hospital na ende Mauvoo itina mithenya ile atiwa ne thayo be wetekana kana no neke yeta tu kana kwisola sindu ikonetie musumbi Dr. William Ruto na ni mwini na indi be wetekana kana be Joseph mundu kuto Joseph Njeru na ni mutoi wa taxi na indi wetekana kana ni wikiwe mbene muthenyane wa iyo ni maobisa ma DCI ma homicide na indi be wetekana kana ni we unai wa muthia kunena na mututia Wandeto olani mwini na ende olona aveviwe na etina atiwa ne thayo balopa otekana kana to hospitali na thiwe na maomesi makuvegwa kwa kilungu cha miongo monza yulwa yana kana 70% na ende masia kana detectives ni maosie ni manosie ID kana kibande cha Wandeto mosa documenti mosa simu nguwa na documenti ngisike bathukanio na ilani makuitomea kweka ukunikili kuisia kana Njeru no gukonanwa na uwani usu na inde bewote kana ni monie na masisia communication uneni ola Njeru unanena na Wandeto na bewote kana Njeru no natabisie Wandeto balawi na inde bewote kana ni methito mainena na ni withito aitembelea bala ngaliko ila Wandeto withia wa ayikala kana ngaliko ila wikala muno na muno thito itembea abo kwa kilungu nthini wa kilungu cha mi 3 mebetu na indi ukune kilusu ni wende gwe na kiko kinake kuya Mwiki town ngaliko cia Mwiki yesu ni muthia langu neno ya The Standard na indi tuisonga na mbe YouTube ithanguni ya The Daily Nation na indi uthiwa ithanguni knife thugs terror stabbings are increasingly becoming a nightmare in the country, with the government report highlighting worrying assaults in at least 22 counties, including Nairobi, that recorded the most attacks by knife-wielding assailants between January 2025 and March 2026, drawing attention to the growing threat. Kwa kikamba ya siati, andwala makwatie kubithukiangi mangendile matumete kabyo kuma mwaka ni wa 2025 kuma January
kuma mwini wa mbe mwakani wa 2025 kubika mwini wa katatu mwakani wa 2026 nimaongelekete na muno musini wa ilobi indi ni ti ilobi yokani nthino wa account 20 ba Kenya na indi sindu imwe ile siwetekana kana situmete sindu ino siongeleka kana andu alame kuatakange kana mabithukia imuni kulea kweleanwa gang violence, domestic dispute, robbery with violence kanongei na sindu sike bathukanyo na indi maobisa ma alama ikithasia usesei nimekwendeka na mosa matambia makuyana ni kenda kiuki kike otwilika kana ni kenda kiuki thele na usesei kwatikana Thanguni yake ya The Daily Nation ya knife wielding gangs leave trail of deaths, permanent scars across the country. Pe andwele ba umoweleti aendete kuthowaje ya na ngaliko sia mubakane wa Kangemi na Kawangware pe kithakita wa Mauvoo forest. Na indi onando mokite na moka mamukwata na mambe yo motemanga andwele umwe aimotema olongende no sisi mubuko nake ameona silingi 50 tusia kuthowaje ya na mali ya kwiwa na indi bandu ba kwetikila ate mumutokele kuoko na indi ate makuoko watu wa sivitali na indi umundi ethe wana lama si kuona nyondu wa bithukiwe na indi olongi lesia ongali kwesia mau aendete uthaithini wake okoni muthenyani wa chumwa na aendete ona ndwele mokite na asongote walelu ayona tamekwa ndo vita indi mamukusia mamutwake thekane kihu na mayane na nake mekie kwambia mutemanga otonongi umwende no usisia mubuko na indi mamwithia na silingi 800 na moya mamutemanga muno balo kwa asia thayoni wake ndaiwe wo wingi beteto su kana pain nundu wa kutemango kuwa temangiwe Thanguni ya kana Ruto flies into the raging fuel storm, calls crisis talks na indi bewote kana muthenyani wa iyo Dr. William Ruto lani musumbi wa nthia Kenya athe yaku yake zwane be andu ala ene yandame ke bathukanyo nthini wa sekta ya ukui manaendie na mathi makomana manendie kukomana nake na menda kukomana nake masia ni momwati ya kuungaliko siake swane na bewetekana kana be amuma na wiki tayari na ende bewetekana kana ithakwana na Thanguni ya The Daily Nation musumbi Dr. William Ruto no netekilile kukomana na amwe no netekile komana na mo na mane wa muthenyani kenda makomane manena nesi yulwatho wosi wa mauta abala amwe ene yandano mekwasia kana mayitikila kuthowa na mayitikila kutelemwa na nimonena na ene nimonena nundu wa mwene nthi ngalama ya kuthowa mauta yoleke na indi bewetekana kana Johnson Sakaja governor wa Ilobi no kuwetekana kana nuona nenganie transport kwa andu ano maithi mathi kuona musumbi lakini ewetekana kana nulanile na ndeto isu asetiwa na manengi transport na ende measia kana maibu ndania ene yanda langi na maibu ndania mu Kenya mathi kuona musumbi mayitho wa nimonengane mapata ma Kenya undu bailite na ende tuisonga na mbeo Thanguni na The Daily Nation Orengo why my security was withdrawn. James Orengo ni governor wa Siaya na ende wetekana kana usesei wake nona betangiwe na wabetangwa easiaka na beta ubetangito nondo ni withito ainenea musumbi Dr. William Ruto ainena against serikali ya musumbi Dr. William Ruto utena serikali ya Ruto na ni withito engalikosia linda mwananchi na ende wetekana kana easiaka na usese yusu betangio nondo wa mongamo wake wa kiuriti ayasia enda kutale mweneke ndakilie lakini we ndeiso kilia naende hisuni yonge waya muthia ilangu nengelelie Thanguni no ya The Daily Nation naende suni muthia wao kunikili wa mathangu kiokone chao munthi no komana na ithia mumbe kana no komana na squad ya Motongo FM kumaba kamemene ka Motongo FM maito ese onana ni atina videta ya saa na ende tina no komana na salsha betu wa mbua ni onena venya wa ni Muema na ende twetha nengi kwa ndani kwa